Mas mipalapit na kareng residente ning Bacoloring serbisyong medikal king papalapit ng pamamuklat ning Ricardo Rodriguez Memorial Hospital Annex. Personal ning in-inspection Governor Lilia Nanay Pineda ing bayong 4-story Ricardo Rodriguez Memorial Hospital Annex king Bacolor at telakad king saup ning Kapitolyo at aliwa pang ahensya ning gobyerno. Malapit ning mibuklat ing level 1 hospital ating 75 bed capacity bang mamye mas kompletong serbisyong medikal kareng residente ning Bacolor at kareng kasiping nga balen. Miyang panging hospital miyayaliwang laboratory services kabilanging X-ray, 2D echo, ultrasound at aliwa pang manimunang medical services. Agpangking Kapitolyo, asahang mabawas na in pamangailangan na bumiyahila pareng pasyente papunta king syudad ning San Fernando para mo magpaulo. Megsadya yung provincial government 15 million pesos para king pamanyamasa ning dalan king harapaning munisipyo bang mas maging malagwa ing pamaglubdareng residente at pasyente king ospital. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.